मैम मणिपुर टॉप चैनल की वीडियो अमता अपडेट तौजगे अदुदी धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की को डीएम की बीए साइंस बीए कॉमर्स की एग्जाम थागिबसिंग दो मैं एडमिशन के अदुमा की रिजल्ट आउट ओइरे मैम द रिजल्ट आउट तो येंगे हायरगदी मैम सिकी माय ऑफिशियल वेबसाइट ता अमदेता संगो www.dmcollege.ac.in नत्रगना www.dm carts.ac.in ko esta sang be natragan GP Women College ki my website ta sang se duga ai example pi ge dmcollege.ac.in se sang ni han ba ko result yeng na ki tamakta dukan da mai sing thabi ro my notification si da thong ani mem ko notification thok pasida dum selection list of physical science sin physical science kine aduga my subject wise ko na loani yaw notification sang kan yeng bi ane physical science de example bi ko my result se to counseling gi matam slepe counseling gi to hapetang notification range adu kanda khang ba gyan ta da use comment box ta hai biro result di out oire ma'am silai to the following candidates are provisionally selected on the basis of the result of written entrance examination admission for first semester BA science ki nasina ko aduga my counseling se inform attend at the counseling to be held on June gi tangkun mari the counseling tawne ka mafam na Central Hall of DM College of Science ta ko matam na pung opan dagi na mari fokiman nung se se debni mam satpio ai selection phangura phangdabra haib to my subject wise yang kanda sumaina yengbiro ko ming do check to biro aduga sumain taro yengbiro ma'am thank you so much guys this is solution jara guys thabakar sin ba ko bye bye